Na zmahanju učestvovali 13 školjare 7. i 8. klasoh, 8 zo sporjadnej nastavi i 5 zo zvibornej. Šitski školjare ukazali visoki uroven znanja, a 6 mali maksimalni 20 bodi. Резултати не се барз добри, окреме у 8 класи, значи високо пласовани места, с тим, že to školjare kotri še rihtajú teraz i za malú maturu, odnosno za primáci ispita, to je i gradivo kotre oblapene u tim šitskim, takže to s jednim derenjom dva muhy uglavnim obaveni pred izmahanje i pririhtovanje, takže ukazani visoki uroveň znanja. Milože zeci počas svojho školovania 8-ročnou chresture kosúrejú Ďurďove a tí štagi škodáre, ktorí naštívujú hodiny výbornej nastavy, vyplnili testy i znanje zadovoljujúce, keď škodáre majú po 20 body, 19, 18, to spravdivé znači, že šezeci učeli, a okreme ďakujeme im nastavnicom. Zmahanje organizovalo Ministerstvo prosviti, nauki i tehnologijnog rozvoju Republike Srbije, Školska uprava Novi Sad, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu i Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj iz Đurđova, a šitskim zmahateljom Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu podarovalo svoje vidanja.